To je bila jedna od najstrašnijih epizoda u Drugom svjetskom ratu, odnosno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, između 18. i 31. jula 1942. na područje šume Mašvine i tog dijela rijeke Korane bila je ustaška ofanziva gdje su se desili masovni zločini i ukupno je svih tih dana stradalo između 1700 i 2000 uglavnom žena, djece i staraca, a dva najmonstruoznija događaja koja su se desila, mi ih ovdje i obilježavamo, odnosno dali smo im pomen da bi istakli sve to stradanje. To je pomen Sadilovačkim žrtvama. Vi ovdje vidite broj od 582. To su ukupno stradali, ali u samoj crkvi je stradalo 467, znači do dovođenja u crkvu i tako stradao je ovaj ostali deo. Tu su muškarce odvojili i njih su na najzvjerskiji način pobili na jednom mjestu, a žene i djecu su ubacili u crkvu, pucali su, bacali bombe i na tako ranjene nedoklane bacili su stogove sjena i zapalili su. Od tih 467, 284 su bila djeca, od toga 26 su bile bebe u kolijevkama i jedno dijete koje se tu rodilo, znači koje nije imalo ni ime.